igihugu kimwe bakibarira mu bihugu bikennye muri Afurika, ikindi gihugu bakakibarira mu bihugu bikize muri Afurika, ni Burundi ndetse na Congo DRC. Ibi ni byo bihugu tugiye kugereranya, mugiye kureba hano mu mashusho. Turaza kubereka ibikorwa remezo byaho by'i Burundi n'ibya Congo, by'umwihariko nk'amastade. Turaza kubatembereza umujyi wa Bujumbura ndetse n'umujyi wa Kinshasa. Turaza kubatembereza tubereke stade muri Kinshasa, tubereke stade mu Burundi. Turaza kubereka icyaro cyo muri Kinshasa n'icyaro cyo mu Burundi. Muze kutubwira mwebwe mukurikije ukuntu muri mubibonye, ari Burundi na Congo ni ikihe gihugu gikennye kuruta ikindi ukurikije uko uraba umaze kubibona. Uraza rero kubyandika muri comment utubwire twagiye. Duhereye ku mijyi, uwo mujyi muri kubona uri gutembera muri screen ni umujyi w'Ubujumbura. Nuko nguko uteye rwose, umujyi w'Ubujumbura nuko nguko uteye. Twagerageje kugaragaza amafoto agaragaza impande hafi ya zose z'umujyi. Mu mujyi rwagati wa Bujumbura nuko nguko umeze. Muraza rero kuza kutubwira uko mwabonye Bujumbura. Mu kanya gato turaje tubereke umujyi wa Congo, nawo muze kutubwira ukuntu mwawubonye. Iyo ni Bujumbura rero muri kwibonera. Reka tuyiveho twigire muri Congo, naho mutubwira ukuntu muraba mumaze kuhabona. Umujyi wa Kinshasa nungo muri kubona, nawo twagerageje gufata amafoto ku buryo neza muraba muri kureba mu mujyi rwagati. Uwo ni umujyi wa Kinshasa, nuko nguko umeze. Ni umujyi umeze neza, ufite ama etage menshi ageretse. Ukurikije uko uri kubona rwose, uri kubona itandukaniro. Uri kubona umujyi ari Bujumbura ndetse na Kinshasa, uri kubona umujyi mwiza wariwo. Nuko nguko Kinshasa iteye, murabona uburyo imeze. Itandukanye n'u Burundi, ariko se ni ikihe kirenze? Ni Kinshasa, ni Bujumbura, ni hehe? Reka rero tuve ku mijyi tubereke n'ibindi bikorwa remezo. Muraza guheraho mwandika muri comment. Ikindi gikorwa remezo twajyaho ni ibibuga by'indege. Reka duhere ku kibuga cy'indege cy'i Burundi, kubera ko n'ubundi nicyo turi guheraho, cyitiriwe Ndadaye. Iki kibuga cy'indege mu Burundi nicyo kibuga gikaze mu mujyi wa Bujumbura. Icyo muri kubona rwose ni ikibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Bujumbura. Murakitegereza, muri kukibona neza ukuntu kimeze, yewe n'imbere hacyo, inyuma aho bakirira abagenzi baciza, murabona amazu arimo muri icyo kibuga cy'indege cy'i Bujumbura. Reka rero tukireke mwamaze kukibona, ahubwo duhite tugenda tunyarukire muri Kinshasa, tubereke ikibuga kiri Kinshasa, ikibuga gikomeye, ikibuga cy'indege kiri hariya i Kinshasa. Reka nacyo tukigereho. Reka noneho tunyarukire Kinshasa. Kinshasa murahabona ikibuga cy'indege naho kimeze neza cyane. Ni ikibuga kinini kubera ko gikunda kugwamo indege nyinshi. Murakibona uburyo kigiye giteye, imiterere yacyo haba imbere haba hanze. Nuko nguko icyo kibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Kinshasa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nuko nguko cyifashe ndetse ni nuko kimeze. Muraza kutubwira ari iki Burundi ari icya Congo, mwabonye ikirenze ari ikihe? Turacyakomeje gusa ibyiza ni ibiri inyuma, cyangwa se ni ibiri giye kugerwaho. Reka dukomeze n'ibindi bikorwa remezo. Tukiva ku kibuga cy'indege, rega duhite tujya ku amastade akomeye bakiniraho umupira, amastade mpuzamahanga aba yakira imikino igiye itandukanye. Stade y'u Burundi niyo duhereyeho. Stade iri mu mujyi wa Bujumbura, stade rwose Burundi bwakiraho imikino mpuzamahanga, stade ikomeye abarundi bubaha, niyo ngiyo muri kubona muri screen. Iyo stade ikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Muyirebe rero, muraje mumbwire aho itandukaniye na stade ikomeye muri Kinshasa mu murwa mukuru hariya muri DRC, nabwo muraje mumbwire. Twagiye rero tudatinze, twanyarukiye Kinshasa. Iyo niyo stade ikomeye muri Kinshasa, ni stade bubaha muri Kinshasa, ni stade yakira imikino mpuzamahanga ya football, abantu bagakina bishimye, ndetse yewe ikakira n'abantu benshi, nubwo tutabashe kumenya umubare wabo zakira, ariko amaso yanyu marabaha amaze kubaha stade y'u Burundi, none ubu ngubu bari kubaha stade yo muri Kinshasa. Muraza kutubwira, ese mubonye igihugu kirenze hari ikihe? Ko Congo ibarirwa mu bihugu bikize muri Afurika, Burundi bukabarirwa mu bihugu bikennye muri Afurika, mubonye bimeze bite mwebwe? Muraza kutubwira, kandi turacyanakomeje, hari ikindi ngiye kubereka. Nkuko twahereye ku mijyi tubereka imijyi mikuru y'ibi bihugu, noneho reka dusoreze ku byaro.
tubereke ibyaro by'ibi bihugu. Tugiye kubereka icyaro cyo mu Burundi, mwebwe uburyo mu Burundi byifashe. Icyo cyaro muri kubona gitembera muri screen ni icyaro cyo mu Burundi. Abo ni abaturage bo mu Burundi, ayo ni amazu yo mu cyaro, imiterere yayo uko imeze ubu ngubu tuvugana muri uyu mwaka 2024. Turaje dusoreze ku cyaro cyo muri DRC nacyo murebe uburyo imyitwarire yaho imeze muri uyu mwaka 2024. Tudatinze rero twagiye. Reka duhite tunyarukira DRC naho murebe icyaro cyaho, murebe abaturage ubuzima babayemo, uburyo babimereye mu DRC. Abaturage bo mu cyaro nuko guko bameze, uduce twinshi nta muriro dufite, nubwo no mu Burundi ari uko naho nta muriro uhari, ariko murabyibonera amaso yanyu marabaha. Byari ibihugu bibiri rero twageranyaga, igihugu gikennye muri Afrika n'igihugu gikize muri Afrika. Namwe amaso yanyu yabahaye, ese mwabonye Burundi bumeze bute? Mwabonye Democratic Republic of Congo yo imeze ite nk'igihugu gikize muri Afrika? Muraza kutubwira rero muri comment. Ndabakunda cyane, nitwe Eric Radu, nkunda ko muhoza amaso yanyu ku Dushya Kingdom ndetse n'umutima. Tuzahure mu biganiro byacu by'ubutaha.